Ukurikiye Inkuru TV mu makuru adasanzwe tubazaniye, aho hari amakuru ari kuvugwa yuko abasirikare b'u Burundi bari boherejwe ku mipaka n'intwaro ziremereye bose bashimuswe n'abasirikare n'abapolisi badasanzwe. Muri ano makuru tugiye kugaruka kuri aya makuru yihutirwa cyane ku byabaye ku basirikare b'u Burundi bari boherejwe n'intwaro ziremereye ku mipaka. Muri kano kanya mugiye kubikurikira. Nimba utarakanda kuri subscribe cyangwa se abone ukoresha ururimi rw'igifaransa, wakandaho kugira ngo uze ubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne yanyu ariyo yacu ya YouTube Inkuru TV. Kuko maze kubikubwira, abasirikare b'u Burundi bari boherejwe ku mipaka n'intwaro ziremereye bose bashimuswe n'abasirikare n'abapolisi badasanzwe. Muri iri joro ridasanzwe ryuzuyemo urujijo n'ubwoba mu Burundi, haravugwa igikorwa gikomeye cyo gushimuta abasirikare b'u Burundi bari boherejwe kurinda imipaka, bikozwe n'abantu bitwa abasirikare n'abapolisi badasanzwe bataramenyekana inkomoko yabo, bigateza impungenge zikomeye ku mutekano w'akarere. Amakuru yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko atangajwe n'umunyamakuru wigenga Dr Dash, avuga ko abasirikare b'u Burundi bose bari boherejwe ku mipaka uretse abari mu gace ka Uvira na Bugesera bashimuswe mu buryo budasobanutse, bigaragara ko byabereye icyarimwe mu bice bitandukanye. Uko ayo makuru abivuga, ibyo bikorwa byabaye mu gicuku ku buryo byatumye imipaka isigara idafite n'umwe ayirinda. Ntawe uzi abo basirikare aho bajyanwe, uretse ko byabaye mu masaha y'ijoro. Ibi byatumye benshi bibaza nimba abakoze icyo gikorwa baba bafite imyitozo idasanzwe, bamwe bakabagereranya n'abantu batorezwa munsi y'amazi bitewe n'uburyo byakozwemwo, nta n'umwe abimenye. Ku rundi ruhande, ihuriro AFC M23 ryakunze gutangaza ko ridafite gahunda yo kujya mu makimbirane n'u Burundi, bivuga ko ikibazo rifitanye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari cyo cyonyine kibareba. Icyakora ryagiye risaba kenshi leta y'u Burundi gukura ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kureka kwivanga mu ntambara itayireba. Ubwo busabe bwagiye bwirengagizwa n'ubutegetsi bwa Gitega, ndetse amakuru yo mu cyumweru gishize avuga ko hari aho ingabo z'u Burundi zacakiranye n'iza AFC M23 hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, hakaba harapfiriye abasirikare benshi b'Abarundi. Hari n'andi makuru avuga ko abakekwaho kuba abakomando ba M23 bagabye ibitero ku mipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagashimuta abashinzwe umutekano bagera kuri 24 bari baharinze, bikarushaho gukurikira imipaka n'impungenge ku mutekano w'akarere, bikarushaho gukurura impaka n'impungenge ku mutekano w'akarere. Ibi byose bibaye mu gihe u Burundi bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda, by'umwihariko muri komine Busoni, intara ya Butanyerera, hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba. Ibi byabaye mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Leta y'u Burundi iri ku gitutu gikomeye nyuma y'uko ingabo zayo zifatanije n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Wazalendo FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse na AFC batsinzwe na AFC M23 mu bice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byatumye u Burundi bushinjira u Rwanda gushigikira AFC M23. Imbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano, Ambasaderi w'u Burundi Zéphérine Maniratanga
yavuze ko u Rwanda rushyigikira AFC M23, anavuga ko igihugu cye gishobora no kugirana intambara n'u Rwanda. Ibi byakomeje kongera umwuka mubi n'ubwoba mu baturage bo mu mipaka. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yatangaje ko intwaro ziremereye zashizwe hafi y'umupaka hagamijwe gukumira ikintu cyose cyava mu Rwanda. Muri Busoni haragaragaye amakamyo ya polisi atwara abasirikare ajya mu bigo vya gisirikare birimwo nk'icya 411 giherereye i Mutwenzi mu Burundi. Umutekano wakikijwe bikomeye mu bice byose byegereye umupaka w'u Rwanda. Amarondo y'abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure yiyongereye cyane cyane mu masaha y'ijoro. Nubwo nta tangazo ryemewe ryasaba abaturage kuguma mu ngo, ntawemerewe kurenga saa 2 z'ijoro akiri hanze. Abaturage bavuga ko babwirwa gutaha kare mu buryo budasiguritse, bagahora mu bwoba. Bamwe bavuga ko baryama bambaye imyenda biteguye guhunga igihe cyose amasasu yatangira kumvikana. Mu ntara ya Bujumbura ahahoze ari Cibitoki, umutekano wakajijwe cyane, hashirwa intwaro ziremereye. Ahaturutse ibisasu muri santere ya Kamanyura hafi y'umupaka wa Bugarama mu Rwanda. Ibyo bisasu nibyo byatumye AFC M23 itangiza ibitero bikomeye byo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza ku mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe kandi aragaragaza ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi ziremereye na drone z'intambara, bigaragara ko bwitegurira intambara ikomeye cyane. Zimwe muri izo ntwaro zakoreshejwe mu mirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo, kuko amakuru aturuka mu masoko yacu akomeza kubivuga. Mu byumweru 2 bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo manini agera muri 30 atwaye intwaro zapakuruwe mu minsi 3. Ibi byakomeje gukurura impungenge ku migambi ya gisirikare ya leta y'u Burundi, mu gihe hakomeje kwibazwa irengero ry'abasirikare bashimutswe ku mupaka. Ikibazo cy'umutekano w'akarere kirushaho kuba ingorabahizi. Abaturage n'abakurikiranira hafi politike y'akarere bakaba bategereje kureba icyemezo ibi byose bizafata mu minsi iri imbere. Tubibutse yuko ibyo bibaye mu gihe mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu mujyi mukuru wa Bujumbura herutse kuvugwa amakuru y'iturika rikomeye cyane ryabereye mu ikambi ya Kabose. Iryo turika byikekwa yuko ryaba ryaragizwemwo uruhare na M23, dore ko iyo kambi yari ibitswemo ibikoresho byinshi, harimo imbunda ziremereye, amadoroni. Ibyo byose ngo bikaba byajyaga gufasha abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo, aho bari gufasha igisirikare ca FARDC ndetse bafatanije n'insoresore za Wazalendo, FDLR ndetse n'igisirikare ca FARDC kurwanya umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu urujijo rukaba rukomeje kwiyongera ku cyaba kiriko kiraba mu karere. Abasirikare b'u Burundi baba bashimuswe na bande? Mu kandi kanya tukomeje gukurikira bijyanye n'ano makuru, nitumenya ibindi bishyashya turaza kubabwira mu yandi makuru yacu yo hanyuma. Bibe byiza nibyo mbifurije.